Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 7. Nagasat dagiti anak, no nataknang ti amada, ken nalintag ti aramida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Melissa, apa yan naglive ka iti makalawas? Agawid kami kanilabs ko iti probinsya. Ha? Iyam-ammo mo ni Leonardo kadagiti naganak mo? Wan, daytoyan ti umno a panawan, friend. Ay na, Melissa! Yes! Agkasar kan friend. Itapay laeng, i-congratulate kan. Thank you. Angam, sigurado ka kadi, ani Leonardo, ti kayat mo nga agbalin niya asawam? Anya kamutan, friend. Innam atawanan nga ada relasyon mi kan ni Leonardo. Aging ka kadi ita, day tapay lang ti damagan. Ngamin, no agkuy-kuyog kayo, kasla saan kayo abagay? Day takat ti bagbagak kada kayo agagayem ko. Didak pa'y suportaran. Si Kamat, charot ko lang dayjay. Bareng agbaliw pa'y day ta panunot mo. Ngam, sige, go! No isuti kayat mo, agkasar kayon. Babe, dandanitan makadanon iji balay mi. Makapanervyos. Si Kamat, apay nagnervyos ka. Oh, apay nga insabdan mo dahi ti kotse. Agang sakpa iti naunag, babe. Agnervyosa ka talaga. Sige. Inhale. Exhale. Talaga ka di asigud a principal ni nanang mo. One, ngam nagretirean. Ni manang ko ti simukat a principal. Permiti pa nagkabati barokong ko. Relax. Apay ang madandanagan ka unay. Adaak dito'y babe. Siyak ti makaamukan ka. Sige, may sapay Inhale. Exhale. O anya, nalutong tilutlutuan nyo asidaan. Jay laangan kaldereta ti saan pa'y analutong, mami. Anyamat na kita tinangdana mo na para luto. Nagbubuntog da. Mami. Partakan nyo matagluto Relax, mami. Anya-ayati ko na ni Melissa. Ay, asidagda ka nun. Ay na, mabiitan day ta, mami. O anya, napintas matlaang ti postura, kasumango iti agbalin na amanugang ko. Kas kaila professor iti kolehiyo, mami. Ay sus, indigos yun samot tanggi pang bakit abang bangluyo. Ay na, si Kamat. Kakaiso na amamam mo kunti mga asawa kan ni ading mo. Oh, mami, isudan na kita. O sige, ingkay saganan ti lamisaan. Jay kaldireta, Wan, mami. Ala, ingkay sabtin idan. Babe, isuday tan ni mamik. Paypayapayan natan. Kasla principal at talaga tilangana. Anya da jay awit na, babe. Pagbaot samot. Ay, si Kamat. Paypay na laang dayjay. Ala, umay kan, bumabatan. Umunakan. Parking ko pa ito'y kutsi. Umay kakit din. Ready. Get set. Ne, anya ka? Makikarera? Go. Bumabatan. Mami! Oh, Melissa, anak ko! Ay na, inururay kayo kani. Leo, Leonardo, iso ti agbalin ang manugang yo. Iso? Good morning, ma'am.
Melissa! Anya daytoy? Nagngisit mat. Mami, I miss you. Nagngisit matan ti boyfriend mo. Anya ka matan? Di ka lang nakapilpili matan iti. Mami, nakaluto kayo ka din? Babe, umunag tayon tamangan tayon. Saan ka di mabisin kan? Awan, mabisina kon. Oh, sige, umunag tayo nga roden. Manang, nasakit ka di tingipan mo? Ha? Ay, saan? Apay nga rod anak kapanimid ka mat dita. Mami, saan ka di akanayon yung nga ibaga kada kami di ubing kami pay? Adakas ti nakapanimid iti sangwanan ti panganan? Ako, uwan, dakas tagpanimid. Mangantayon, tayong kararagak matan ti taraon tayo. Melissa, sa anak pa nga agawid inton madamdama. Apay manang, aginaw ka pay? Agsarita tapay. Agsarita ta, itinalapan. Nagseryoso ka matan manang. Talaga? Malala, mangantay kit din. Babe, magantayon. Anya ti kayat mo? Oh, daytoy, kaldereta. Paboritom daytoy. Thank you, mami, thank you, manang. Tainlutuan nyo ni Leo, iti paborito na kaldereta. Uston, babe. Ah, Ado na yung tingkargam dito'y platok. mangan ka iti adu, babe. Oh, subuan ka, Si Kamat. Kababain. Sige, kit din. Agngangakan. Mami, api-api manaw kayo iti panganan. Nagbasitikin na nyo. Kunayo mabisin kayo. Masuro na kamang kita iti panagsinsinubo dagiti dua. Ay no, jak amo no, burangan day dya lalaki winuan niya. Mami, Isubat lagayam at tunggal ag video call tayo kada ading mo. Di na kayat nga ipakita ti boyfriend na. Takas di mat gayam tilanga na. isungarod anas ken nga agsarita kami kin ni Melissa inton madamdaman. Tanya kumamat ti bagam. Bagbaga bareng agbaliw pa iti panunot na. Kasano kumanga agbaliw ti panunot na. Kat naglailo day ti tunggal maysa. Kasla baby at talaga ti trato na iti day dya lalaki. Oh, mami, di yung sang katalyaw idaw. Ang mga numadlaw da kayo. Kalpasan ti panangan. Nyangay ti aramido kon, babe. Dito'y kapaylaang insagana da siledta. Maturog ka. Sa anak anaruam amat maturog iti aldaw, babe. Lumukmugak. Italaang mo't da ita, tadata dito'y probinsya. Di nakpanawan Saan ka apanawan? Mapanakla ang makibanding kada mami kan manang ko. Babe, agtubaw ka man. Taadda pa'y ibagak. Oh, anya da ita? Kasla... Anya, ibagamon Kasla sa anak welcome dito'y balayo. Anya? Apay ana ibagam da ita? Banog ko lang siguro dito'y. Wen, pudno da ita. Nabanog ka nag-drive. Kan napuyat ka pay. Iso arumbang lang maturog ka, wen? Won, babe. Kayat mo ka di nga i-on ko da ito electric fan? Awan nga min ti aircon dito'y balay mi. Jay lang ang tawa tilo katam. Tapno sumrek ti presko nga angin. Okay. Melissa, babe. Basta anyaman ti mapasamak. Matuloy ti kasarta. Si Kaket di. Saan nga agbaliw ti panunot ko? Matuloy ti plano ta nga agkasar. Manang, Alam, agtugaw ka dito'y abay ko. anya ka di ti pagtungtungan ta? Ayan ni... Leonardo tinagan na. Naturogan iti si Ledmi. Sila Jo? Uy, mabalin ka di nga agsina kayo iti pagturukan? Manang, agkasar kaminton ka ni Leo. Saan kami ako muntra ang makikalay saka?
addakan iti husto nga edad. Ngam, apay aday jay pay alalaki. Anya ko mati problema ka ni Leo, manang. Mabalin ti agsao. Mami, siyak pa'y tagsaong. Melissa, si Kati nagbalin amyos iti barangay tayo. Nangabak ka manen idilimmaban ka amyos iti ili tayo. Kitaam ni Mami, bakutan, ngam nakapimpintas lakta. Wen, tapuli tayo tinapipintas, Melissa. Anya ko maita. Diyak makita ti pakaikonektaran ti kinapintas tayo, iti pan nakiasawak ka ni Leo. Anya? Mami. Mabalin kon dagsao. Go, Mami! Ti kayat ni manang mo nga ibaga. Saan kayo ngagbagay iti dayja Leo? Ha? Saan ka masaksaktan, Melissa? Ngam, kasla kayo, Beauty and the Beast. Amom dayta, Beauty and the Beast. Anya kayo matan. Sobra kayo mat nga aguyaw. Ni, ape amasaktan ka, kat ibagbaga mila ang tipod no. Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo. Dagiti kaaruba tayo. Asi ka ang nakapimpintas, nakaseksiksi kan nakapudpudaw. Day talang ti, hay, jak amo no anyat iyang wag ko kan Huston manang. Saan yun nga insulto ni Leo? Tauray anya pa'y tibagbagayo kan kuana. Ay ayatag. Excited kami pa'y mo tanagawid. Takunak numaragsakan kayo ang makakita kan kuana. Kastamot gayam ti reaksyon nyo. Melissa, ading ko. Agpanunot ka kuma. Anya nga ti agbalin to alang nga dagiti anak yo. No umaladakan ko na. Ay na, kakaasidan to lang ang makatkatawan. Mabulbuli dan to. Sapay nagado ita ti ubing ang mabulbuli. Oray anya ti bagpagayo. Makiasawa ak ni Leo. Anya? Anya. Oo, sige, makambo ka. No dayta ti desisyon mo. Talaga atak darak ti desisyon ko, Mami. Babe, nagmayat ti maturog dito silita. Nagpresko ti sumrak nga angin. Nakaina na akon. Apay akas lang naliday ka? Babe. Tan ag merienda. Mabisin akon. Mayat gayam ti agyan dito'y balayo. Makarelax ka. Naulimag. Kan nalamiis ti angin. Agsublitan in Manila. Anya? Itamot laang. Agbiyahetan. Apay. Kunakman no makalawas ta dito'y. Tamapan tapay pasyarang dagiti kabagyam. Agiwaras ta iti invitation ka na kwada. Basta. Agawitan. Bay, apay ang agsangit ka. Ada ka din napasamak. Sanda ka kaya ti pamilya. Kunakon kat. Santa ka nung agbagay. Idi pay lang imbagam kanyak. Ngayam mamunak iti pamilyam. Amok nga adda saan na nasayat na mapasamak. Mariknak dahita. Talaga saan dak akayat ti pamilyam. Leo. Ngam amok nga ay ayatan nak. Nga uray kastoy tilangak. Iso nga gawid tan. Kat ituloy ta ti kasarta. Oray simple laan. Unay kamatan, Melissa. Makapasangit mat day ta inistoryam. Napasamak kada kayo di probinsya. Agsangit ka mo tan. Pas lang amin feeling ko. Siyak din nakapasamakan na. Ay, it hurts. Sanda pa'y ngamin ngam mo unay ni Leo. Iso akas ta ti bagbagada. Saan da ka di nga among adan bukod na alugan? Awanan ti gundaway ko anang ibagaday ta kadakwada. Tapuro mo't panaguyaw tinararamid da. Anya? Di mo imbaga nga adan house and lot you nagatang na? Jakon imbaga friend. Matuloy ti kasarmi.
Kat awan asino man ang makalapod iti dayta. Correct, Melissa. Siya, medyo contract lang idiin mo na. Ngam idi nag-research ak, kat naamuak asaan gayam a basta-basta dayjay Aleo. Timakunak, tuloy ang kasal. Ay na, agyaman na ken ka, friend. Friendship, di mo liplipatan dayto nga ibagakeng ka, wan, itapa na wan, saanan nga uso ti pogi nga asawa. Ti uso ita, kat di asawa akabaalan na, asuportaran, tibuklan na a pamilya. Pasensya kan, babe. Simple lang ti kasarta. Saan ka di akastoy mo ti kayat ko? Simple laeng, tapno saan tan nga gastos iti dakkel. Si kamot nga min ti sursurutek, babe. Diyak kayat amarigatan kantong agbayad kadagiti adu nga utang ta. Excuse me. Awan ti utang ko, babe. Dakla nga talaga ti sweldo, aka supervisor iti kumpanyami. Wanan, amok dayta. Intun bigatan ti flight tang agtor, babe. Matungpal matlaang ti arapaap mo, nga aghanim hun ija Spain. Lakay, umay ka ditoy, darasam. Maturog ak. Umay ka na. Turog ka la, turog. Umay ka na. No di mo kaya chinilasan ka ditan. Apaya. Kita ang timpos ni Melissa iti Facebook na. Anya dita. Ibagamon. Tadyak ka mo kita iti Facebook. Ay, una yan. Pati dayta, kasadot mo pa. Isu nga awan apulos progresom, tasadot ka. Ibagam kit din. Nagatayo man ang tinang iturong kami titungtungan. Jay impos ni Melissa, adada ija Spain nga agan honeymoon. Ha? Ay. Imbag man. Kaya't mo asawan. Baknang jay nakaasawa iti kapsat mo? Bak nang siguro, ah. Katno ko naman nagalas tilanga na. Anagnisit, ken kulot. Ay, mabit lang. Adda message ni Melissa. Pasamon, nakmaturugan. Ay na. Damdamagan na niya ti kayat ko pasalubong. Ay, mabit lang. Ibagak nga aritos. Daytay 24 carats. Ay na, makaaritos akmet lang. Iti balito. Anya, umutang ka iti kwarta. Sigin ang mami. Pagpatarimaan mi lang ang igibalay mi. Tani panagtutudon. Agtad-tad tumanan. Anya ngay tararamidan dyan alaing nga asawam. Pagtrabahwam ba't ngamin Kayat na timapan ag construction ijay adayo. Ngamjak pinalubusan. Taagbalin tumanan asakit ti ulo. Akat dito'y ngay, nagadudita mabali na sarkan na. Ag-apply to ka no. Sadot at talaga di asawam. Awan sir, binagwapo. Daytang arod, mami. Usa rin na ti kinagwapo na tapno ag-kolekta iti babae. Di la mabain day diyang asawam. Kat si kamat, principal ka ama ko na. Ngam nagadumat ti utang mo. Ay, unay kayo matan, mami. Ijay tayo man unag nga agsarita. Tani, nagpigsa tangiwat yo. Tumanalyaw dagiti aglaban. Kat pudnumat ngamin. Baliwan tayo man laangan kitapik tayo. Tapno saan ang humato ti presyon nyo. Ay no, talaga mahay bladakan ka. Puro utang ti bagbagam. Basta umay ka dito'y balay, utang, utang, utang. Mami, huston. Sigurado, maragsakan kayo iti ibaga. Anya dayta. Agawi din da Melissa kin Leo manipod honeymoon da. Nag-honeymoon da iti Spain. Anya. Ay, kasta unay ti pananguy-uyaw tayo kin ni Leo. Ngam big time mat gayam. Saan mat gayam basta-basta? Apay anay bagam ti kasta. Nakitak iti Facebook ni Melissa Gibalayda. Mansyon, mami. Anya. Uray na laad yan nakiasawaan na. Tanagagat ka na singpat, mami. Iso ang mabain akong kin ni Melissa. Ngamin, inuy-uyaw tayo idi ni Leo. Ay, wan nga rod.
Ay, saan gayam nga importante tila nga. No di ka tinasaya at apanagpuspuso, tiing ka maasawa. Saan nga importante tila nga, no di ka tinasaya at apanagpuspuso, tiing ka maasawa. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.